أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih kaže da je govorio o životu Hazreti Omera radijallahu anhu i da će to da nastavi danas. Zaid bin Aslam prenosi da njegov otac je jednom rekao da je išao sa Hazreti Omerom radijallahu anhu u mjesto zvano Hara i nalazi se istočno od Medine i također je poznata kao Hara benu Kurejza. On dalje prenosi da su, kad su stigli u mjesto Sarar, kamp je bio napravljen i ovo mjesto je također udaljeno 3 milje od Medine. Kad je ovo Hazreti Omer radijallahu anhu vidio, on je rekao, ja mislim da su ovo putnici koji su ovdje zaustavili zato što je pala noć i zato što je hladno. I rekao je, hajmo kod njih. I mi smo otišli tu i bila je jedna žena sa svojom djecom tu i iznad vatre je bila posuda. Ta djeca su plakala, bila su gladna. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, o ljudi svjetlosti, nazvao im je selam i on je htio da kaže o ljudi vatre, već je rekao o ljudi svjetla. Ta žena je odgovorila na selam. Onda je Hazreti Omer upitao da priđe bliže. Ta žena je rekla, možeš da priđeš dobronamjerno, ali ako nema dobre namjere treba da se vrati. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu prišao bliže i upitao je šta se dešava. Ona je rekla, hladno je i ovdje smo se zaustavili. Onda je Hazreti Omer upitao zašto djeca plaču. Ona je odgovorila da su njena djeca gladna. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu pitao šta je u toj posudi. Ona je rekla da tu samo je voda. I rekla je, ovako ih pokušavam da smirim dok ne zaspim. I rekla je, neka Allah sudi između nas i Hazreti Omera. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, o ženo, pa kako je Omer mogao da zna u vezi tvoje situacije? Ona je rekla, on je naš staratelj, a ne zna kao našu situaciju. Aslam koji je bio uz Hazreti Omera radijallahu anhu kaže, Hazreti Omer mu je rekao, dođi sa mnom. I brzo su hodali do Darul Dakik. To je bila zgrada koju je, ili ustanova koju je napravio Hazreti Omer u toku svog hilafeta. I tu su se držale razne namirnice za putnike. I još je napravio nekoliko ustanova gdje putnici su mogli da odmaraju se. U svakom slučaju on dalje govori da je Hazreti Omer radijallahu anhu uzeo vreću žitarica i ulje i upitao me da mu pomognem da to digne, da on može da nosi to. Aslam dalje prenosi
ja sam rekao daj mi da ja to nosim, ali Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao pomozi mi nekoliko puta, pomozi mi da on to nosi. Ja sam i dalje insistirao da ja to trebam da nosim, ali Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da li ćeš ti nositi moj teret na sudnjem danu. I onda je Hazreti Omer radijallahu anhu brzo hodao sa tom vrećom i brzo smo stigli do te žene. I onda je Hazreti Omer izvadio brašna i rekao je toj ženi ja ću da miješam, a ti kao sipaj brašno u tu vodu. U drugom hadisu se prenosi da je Omer radijallahu anhu rekao polako sipaj brašno, a ja ću da napravim hariru, to jeste arapsko jelo koje se pravi od mlijeka i brašna. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu počeo da puše u vatru da se vatra opet rasplamsa. Aslam koji prenosi ovaj hadis kaže Hazreti Omer radijallahu anhu je imao dugu bradu i vidio sam kako taj dim kroz njegovu bradu prolazi. On dalje govori kad je hrana bila spremna i onda je Hazreti Omer radijallahu anhu skinuo to s vatre i tražio je da ona donese posude i kašike. I onda je ona donijela posudu i to je istresli su hranu u to i Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao hrani djecu, a ja ću ovo da kao raširim da se ohladi što prije za vas. Hazreti Omer radijallahu anhu je sve to nastavio da hladi tu hranu u drugoj posudi dok se djeca nisu najela i sve što je ostalo od hrane ostavio je uz nju. Aslam dalje prenosi da je Hazreti Omer radijallahu anhu ustao i ja sam ustao s njim i onda je ta žena rekla da te Allah nagradi na najbolji način jer ti si više zaslužan za tu nagradu nego Amirul Mu'minin, to jeste vođa vjernika. Hazreti Omer je rekao kada ti odeš kod Amirul Mu'minin, ako Bog da naćeš me tu. Aslam dalje prenosi da je Hazreti Omer radijallahu anhu otišao na jednu stranu i sjeo je i okrenuo se prema toj ženi i pitao sam Hazreti Omera da li trebamo išta da uradimo još. Hazreti Omer ništa nije tad rekao dok nije vidio da se djeca smiju i da se igraju jedni s drugima i dok oni nisu svi mirno zaspali. Onda je Hazreti Omer se zahvalio Allahu, ustao je, okrenuo se prema meni i rekao o Aslame, ova djeca su bila budna radi gladi i nisam želio da odem sa ovog mjesta dok nisam vidio njihovo mirno stanje. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je naveo ovaj događaj i rekao je ako neko nema uslova za život, onda je dužnost muslimanske vlade da im to priušti. I dalje govori, ima događaj u vezi Hazreti Omera radijallahu anhu u vezi ovoga i vrlo je dirljiv događaj. Jednom je Hazreti Omer radijallahu anhu išao i razgledao da li jedan musliman se nalazi u teškoj situaciji. Došao u jedno selo i selo se zvalo Marar, ali naši istraživački tim kaže da je Sarar. U svakom slučaju Hazreti Muslim Maud dalje kaže da je Hazreti Omer je čuo negdje da neko plače i ugledao je ženu da nešto kuha, oko nje su djeca plakala.
Hazreti Omer je upitao šta se dešava. Ona je rekla propustili smo nekoliko obroka jer nemamo hrane i djeca su puno plakala. Ja sam stavila vodu da se kuha da bi se oni smirili. Hazreti Omer radijallahu anhu je tad odmah se vratio u Medinu, stavio je brašna, butera, mesa i odmah se vratio. Hazreti Omer je tad pitao jednog od njegovih pomoćnika da mu pomogne da to stavi na svoja leđa da nosi. Ovaj čovjek je rekao: o Amirul Mu'minin, ja sam ovdje da to uradim za tebe. Ali Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: naravno da ti to možeš da nosiš za mene, ali ko će nositi moj teret na sudnjem danu? I on je želio da donese tu hranu kod te žene. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da tad svi stanovnici su dobivali svoj kao mjesečni dodatak. Hazret Muslim kaže, Islam naređuje da pomažemo onim kojima je potrebna pomoć, ali također da ne do te mjere da oni postanu lijeni. Ovo je mjesečno bilo davano onima kojima je bilo potrebno i niko nije smio da traži od drugih i Hazreti Omer je bio vrlo strog u vezi toga. I nije bilo da neko ako je gladan i dođe da traži da mu se odmah pomoć davala ako je on bio u stanju da radi i zaradi za sebe. Također jednom je neki čovjek tražio od drugih kao prosio, a nosio je uza se brašno i onda je Hazreti Omer radijallahu anhu uzeo to brašno od njega, dao ga kamilama i rekao je: sad možeš da tražiš od drugih. Iz ovoga možemo da vidimo oni koji su tražili od drugih, pogotovo ako su bili zdravi, oni su bili znači podstaknuti da rade. I oni su trebali da rade i na ovaj način Hazreti Omer radijallahu anhu je naučio njega tome da ne treba da traži od drugih ako ima ili ako je mogućnosti da zaradi, jer ako to opet bude radio, opet će mu uzeti i dati životinjama. Mnogo puta ovi pokazuju kako je Hazreti Omer pomagao ljudima i to, a zaborave to da spomenu da Islam ne dozvoljava prošenje od drugih i da ili traženje i da uvijek trebamo raditi za to da imamo. I to je on naučio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje kaže: pogledajte primjer Hazreti Omer radijallahu anhu. S jedne strane mnogi lideri Bizantici su se bojali njega, a s druge strane takva osoba kada je čuo da djeca plaču od beduinske žene, postao je toliko tužan radi toga i on je uzeo odmah hranu i otišao do njih i nije se vratio dok on nije napravio tu hranu za tu djecu i dok ta djeca nisu bila sita i zaspala. Hazreti Omer radijallahu anhu oslobođeni rob Aslam kojeg sam spomenuo ranije, da su neki ljudi došli u Medinu da klanjaju Bajram. Hazreti Omer je pitao Abdurrahmana bin Aufa da li bi oni trebali da ih čuvaju navečer. Hazreti Abdurrahman je rekao da. I oba dvojica njih su stražarili tu večer i klanjali su cijelu noć. U to vrijeme Hazreti Omer je čuo da dijete plače i otišao je prema tom zvuku i pitao je majku od djeteta. Rekao je: boj se Allaha i brini se o svom djetetu. I onda se je vratio, Hazreti Omer se je vratio na to mjesto gdje su oni čuvali od karavana te njihove tu trgovinu.
Ali opet čuo da dijete plače i opet otišao kod te majke i rekao joj isto kao prije i vratio se. I opet kad se noć odužila, onda je Hazreti Omer radijallahu anhu otišao do nje i rekao zašto se ne brineš za svoje dijete, dijete plače cijelu noć. Ona je rekla, o Allahov slugo, ja pokušavam da mu dam nešto da jede drugo osim mog mlijeka, ali on neće i samo traži mlijeko. Onda je Hazreti Omer upitao, pa zašto to radiš? Ona je rekla, Hazreti Omer samo daje mjesečni taj doplatak za djecu koja ne doje. Onda je upitao koliko je djetetu godina. Ona mu je rekla i rekao je nemoj da kao da ga ne dojiš ili da zaustavljaš rano. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu predvodio sabah namaz i bio je pod emocijama da nisu mogli ni čuti njegovo učenje Kur'ana. Onda je rekao sam sebi, o Omere, ti si uzeo život toliko djece. Onda je naredio onom njegovom čovjeku koji je govorio obavijesti da kaže da djeca ne prestaju da majke ne prestaju rano da doje djecu i od tada rekao je da čim se dijete rodi mjesečni doplatak će da bude dat. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu svim muslimanskim zemljama poslao tu uputu. I ovo je Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu na svoj način naveo ovaj događaj. On kaže da na početku Hazreti Omer radijallahu anhu nije davao mjesečni doplatak djeci koja su dojila, ali je poslije to promijenio. I prvo je mislio da zato što je to malo dijete i ne doprinosi društvu, da je onda to obaveza majke, njegova hrana. Kako god, kad je jednom Hazreti Omer radijallahu anhu otišao i čuo da dijete plače, i ta majka je pokušavala da utješi to dijete, ali mu nije dala da doji i onda ga je na kraju udarila i rekla plači Omeru. Hazreti Omer radijallahu anhu je bio šokiran jer on nije ništa imao s tim. Onda je pitao ovu ženu da uđe u njen šator i upitao je zašto je to rekla. Ona je rekla zato što ga nije prepoznala. Omer je kao daje mjesečni doplatak, ali on ne shvata da i ovo dijete treba kao hranu. Ja sam prestala da ga dojim jer želim da i on dobiva doplatak jer ja nemam dovoljno mlijeka. Hazreti Omer radijallahu anhu je odmah otišao, uzeo vreću brašna i donio. Osoba koja se brinula u vezi tih namirnica je željela da nosi to, ali Hazreti Omer radijallahu anhu mu nije dozvolio. Rekao je ja ću da nosim to, a kad ja budem kao bičovan na sudnjem danu, da li ćeš se ti kao poturiti za mene? I onda je rekao razmišljam koliko je djece radi mene umrlo. I onda je naredio da djeca koja doje također dobivaju mjesečni doplatak. Obećani Mesija alejhi selam kaže, u hadisu se spominje da Umar bin Hazama prenosi, pitao da ga je njegovog oca je pitao Hazreti Omer zašto ne sadi nova stabla u svom voćnjaku. On je rekao ja sam star i uskoro ću da umrem i onda kakve koristi ja imam od toga. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao to nije razlog za tebe da to ne radiš
Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da je podmoranje za tebe da sadiš to drveće i kaže ja sam vidio kako Hazreti Omer radijallahu anhu pomaže mom ocu da to radi. Uvećani Mesih alejhi selam dalje kaže, u stvari govorio je u vezi toga da osoba treba da se sačuva od da bude lijen i naveo je ovaj hadis i ovaj događaj i rekao da u redu ovaj čovjek je koristio taj voćnjak, ali trebamo ostaviti nešto i za buduću generaciju i da je vrlo važno da on ta drva usadi. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, Hazreti Omer radijallahu anhu je hodao noću ulicama grada da vidi kakvo je stanje stanovnika. Jednu večer je čuo kako jedna žena recituje poeziju, kao romantičnu poeziju na sjećanje na svog muža. Hazreti Omer je istražio šta se kao ovo i saznao je da je njen muž bio u armiji i bio dugo vremena nije dolazio kući. I onda je Hazreti Omer radijallahu anhu naredio da vojnici ne smiju biti više od 4 mjeseca odsutni od kuće. A ako taj vojnik želi da ostane duže vremena, onda mora povesti svoju suprugu sa sobom. A drugačije komandant armije mora ga vratiti nazad posle 4 mjeseca. U vezi ovoga zapisano je da je Hazreti Omer radijallahu anhu upitao tu ženu da li si ti počinila ikakvo loše djelo. Ona je rekla utječem se Allahu. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao joj je onda budi strpljiva, ja ću da pošaljem pismo tvom mužu. I tada je on poslao pismo da se njen suprug vrati. Aslam, oslobođeni rob Hazreti Omera, prenosi: jednu večer sam otišao izvan Medine sa Omerom radijallahu anhu. Vidjeli smo neki šator i krenuli smo prema njemu. Kako smo prilazili, čuli smo da se žena porađa unutra. Hazreti Omer je upitao kako je njeno stanje. Rekla je da putuje, da nije iz tog mjesta i da nema uslove. Onda je Hazreti Omer počeo da plače i brzo se vratio kući. Rekao je Hazreti Ummi Kulsum bint Ali svojoj supruzi radijallahu anha, pitao je da li želiš da dobiješ nagradu od Allaha. Ona je rekla da, naravno. Hazreti Omer radijallahu anhu je uzeo butera i brašna, dok je njegova supruga uzela potrebne stvari za porod i oba dvoje su otišli tu. Hazreti Ummi Kulsum je ušla kod te žene, a Hazreti Omer radijallahu anhu je sjedio s njenim mužem. Njen muž nije prepoznao Hazreti Omera radijallahu anhu. I kada je njegova supruga rodila sina, Hazreti Ummi Kulsum je izašla i rekla: o Emirul Mu'minin, vođa vjernika, podaj radosne vijesti svom prijatelju da je supruga mu je rodila sina. I taj čovjek je tek tad shvatio da je sjedio pored halife i počeo se da izvinjava zbog toga što nije znao. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: nema potrebe da se izvinjavaš, i dao mu je novac i još neke stvari. Ebu Salma prenosi da tako mi Boga šta je god Hazreti Omer radijallahu anhu obećao, on je to ispunio. Kad je bilo vrijeme da treba da bude oštar, bio je, a kada je bilo vrijeme da bude nježan i razumljiv i mehak prema drugima, to je radio.
i postao je kao otac mnogoj djeci. On je išao od kuće do kuće, pogotovo ove žene čiji su ljudi bili u ratu i nazivao im je selam i pitao je da li je išta potrebno njima. Ili pitao bi da li vam treba bilo šta sa pijace, ja ću otići za vas to da kupi jer ne želim da vas neko prevari. Te su žene slale svoju djecu s njim i Hazreti Omer radijallahu anhu bi otišao na pijacu s tom djecom. Bilo je puno djece da nije se moglo ni prebrojati. Hazreti Omer radijallahu anhu bi kupio za sve njih šta je bilo potrebno, a žene koje nisu imale djecu, onda bi to on kupio za njih. Kada bi pisma došla iz armije od njihovih supruga, Hazreti Omer bi ih podijelio i rekao bi: vaši ljudi su otišli na Allahovom putu i ako imate nekoga da vam pročita ova pisma, u redu, a ako ne, onda ja ću stajati ispred vaših vrata i čitat ću vam pisma vaših muževa. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao da naš kao izaslanik ide taj dan i vi napišite pisma i poslaćemo im vašim muževima. Hazreti Omer radijallahu anhu bi onda donio papir i olovke u njihove kuće, a one koje nisu znale da pišu, onda bi rekao: recite šta želite, ja ću da zapišem za vas. I onda bi pokupio sva ta pisma i poslao bi ih njihovim supruzima. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi, kaže: ja sam vidio jednom da je Hazreti Omer radijallahu anhu jahao na kameli i brzo je išao prema mjestu Akta. Kad sam ga vidio, rekao sam: o Emirul Mu'minin, gdje ideš? Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: jedna kamila koja je bila data kao sadaka je pobjegla i tražim je. Onda sam rekao: ti si učinio takav primjer za halife koje će doći poslije tebe i neće im biti lako da prate u tvojim stopama. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: o Ebul Hasan, ne govori ništa protiv mene, jer kunem se onim koji je poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da mala i da se malo jagnje izgubi, Omer će biti pitan za to na sudnjem danu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: u toku vremena hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu, neki čovjek je hodao i spuštene glave. Hazreti Omer radijallahu anhu je mislio možda je dobio neke loše vijesti ili prolazi kroz neku poteškoću, pa mu je glava spuštana. Hazreti Omer radijallahu anhu je podigao svojom rukom njegovu glavu i rekao: ovo je vrijeme pobjede Islama, a tvoja glava je oborena. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: ako imaš potpunu vjeru u sebi da će Islam biti pobjednik, onda radi malih ovih nekih poteškoća ne trebaš tako da se ponašaš. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je naveo ovo kada su se preselili iz Kadijana. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da vjernik ne treba da gleda ono što su izgubili. Ako izgube nešto, ne trebaju da kao misle na to šta su izgubili, nego zbog koga su to nešto izgubili. On kaže: ako nešto izgubimo radi Allaha ili radi progresa Islama, onda Allah će nam podariti još bolje od toga. Slično Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je naveo vrlo poznat događaj u vezi Omera radijallahu anhu. On kaže, iako je kroz mnoge poteškoće prolazio Hazreti Omer radijallahu anhu, on se nije žalio
taj događaj Džebala bin Ehim je bio kršćanski poglavica i kada su ljudi došli u Siriju, on je prihvatio islam i sa svojim plemenom i onda je krenuo na hadž. Neko je stao na njegovu nogu ili neki prenose da je stao na njegov ogrtač, pošto se Džabla smatrao kao kraljem i kao 60.000 ljudi ga je pratilo, dok neki prenose da su to samo bili njegovi kao armija i da ih je bilo više. Kada je neki musliman stao na njegovu nogu, on ga je udario i rekao kao da li želiš da li ti ne znaš ko sam ja, kao trebao se skloniti iz poštovanja prema meni, a ti si stao na moju nogu. Ovaj čovjek je šutio, ali drugi musliman je rekao da li si ti svjestan da je tvoja religija islam i islam ne pravi razliku između jednostavnih ljudi i nekih tako bogatijih, pogotovo ovdje kod časne Kabe i ovdje se uopšte ne pravi razlika između bogatih i siromašnih. A Džabla je rekao, mene nije briga za to. A onda je musliman rekao, ako se neko požali Omeru radijallahu anhu, zasigurno će onda te kao kazni. Džabla je rekao, da li neko postoji ko će da udari Džebla ibn Eham po licu. On je rekao, ne znam za bilo koga drugog, ali to je zasigurno kako će Hazreti Omer da izravna ovo. Kad je čuo ovo, Džebla je brzo uradio tavaf i otišao kod Hazreti Omera. I upitao ga je, ako neka važna osoba ili bogatija osoba udari običnu osobu, šta ćeš ti da uradiš? Hazreti Omer radijallahu anhu je odgovorio, onda ta obična osoba će da udari toga bogataša. Džebla je rekao, onda ti ne shvataš šta ja govorim. Kao ako je neko vrlo značajna osoba i udari običnu osobu, šta radiš? Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, u islamu nema diskriminacije između značajnih ljudi i običnih ljudi. I onda je rekao Džebla, da li si ti to uradio? Džebla je tad slagao i rekao da nije nikoga udario i da sam pita pitanje. I on se tad odmah otišao i vratio se u svoju zemlju i posle su oni napustili islam. I borio se na bizantijskoj strani protiv muslimana. Kako god Hazreti Omer radijallahu anhu nije uopšte pokazao nikakvu brigu za njega. I ovo je bila stepen jednakosti koju je muslimanska vlada uspostavila. I ovo je također lekcija za muslimanske vlade na današnjici. Ako Bog da, nastavit ću da govorim na ovu temu u budućnosti. Sada ću da spomenem neke osobe koje su preminule. Abdul Wahid Varač Sahib je prva osoba, lokalni presjednik u Njemačkoj i služio u raznim odborima u džamatu. Preminuo je u 12. maja u 41. godini, razbolio se. On se razbolio kad se spuštao sa planine Everest, on je tu digao zastavu Ahmedijata i spuštao se i razbolio se. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Iza sebe ostavlja suprugu, 3 sina i 2 kćerke, svoje roditelje, jednog brata i 2 sestre. Nacionalni predsjednik u Švedskoj piše da je on bio oduvijek aktivan član zajednice, bio je primjer drugima. Abdul Wahid je uvijek ispunjavao svoje dužnosti u džamatu,
uopšte nije bio arogantna osoba i drugi su od njega jednostavno on je bio uzor drugima, išao je u Afriku na razne humanitarne misije. On dalje govori kad je postavljen kao nacionalni predsjednik Hudamul Ahmedija, on se trudio na razne načine da sačuva omladinu i njihov moralni trening. Njegov sin Talha je student u džamiji Ahmedija u Njemačkoj. On je odgojio svoju djecu vrlo dobro. Njegov sin znači je u džamiji. On je bio vrlo osoba za primjer svima. Također Neahmedi su pisali u vezi njega. Mr. Steve piše: znam ga mnogo godina, dugo vremena sam radio s njim i moje poštovanje prema njemu je ogromno. Način ne samo na koji on radio na njegovom poslu, ali osoba kao njegov persona i ponašanje. Odličnih je morala, bio iskrena osoba. Uvijek sam uživao da razgovaram s njim o stvarima koje nisu u vezi posla. Murabi Sahib piše da je ovaj čovjek imao mnoge dobre osobine. Na džumi je bio redovan, na tahadžud namazu također. Rizvan Sahib piše da je radio za Microsoft Office u Švedskoj i da su mu nudili da kad se ta kompanija preselila u Ameriku, da su mu nudili da se preseli. Rekli su mu da će da mu plate sve i preseljenje i da će imati veću platu. Kako god on nije to htio da prihvati zbog svojih obaveza u džamatu. On kaže nekoliko dana poslije ta kompanija je bila kupljena od Swisscom i on kaže da jednostavno ovi su ga htjeli da ga kupe i da odseli se, ali ovdje on je dobio od ove nove kompanije veću zaradu nego njegov šef. Zahid Saib kaže: znamo se 26 godina i mnogo smo zajedno služili. Bio je vrlo poštovana osoba, lojalan hilafetu, gostoprimiv. Od mladih dana je uvijek se ponašao dobro prema svima. Nikad ga nisam vidio da je se arogantno ponašao ili da je glasno se ponašao prema drugima. I ako je neko učinio neku grešku, on bi to u tajnosti skrenuo pažnju toj osobi. Uvijek je imao osmijeh na svom licu. Bio je primjer da osobe koja žrtvuje svoj novac, vrijeme, život za islam. Ne samo da je pomogao mnogima omladini tu lokalnoj, već i širom. On je osnovao klub planirarenja i jednom sam ga pitao da li se boji kad ide na dugačke puteve i visine. On je rekao da se boji i da njegova porodica ne voli baš taj njegov hobi. I on kaže, ali kao sastao se s halifom i pitao ako mu halifa dozvoli, onda će on na 7 kontinenata da se popne na najviše planine i da će da stavi zastavu Ahmedijata. I rekao je ako mu halifa to ne dozvoli, da će jednostavno da mu bude kao žao. I Halifatul Mesih kaže ja sam mu dozvolio ako je on to u mogućnosti.
I on kaže da je ovaj čovjek to radio bez ikakvog straha i na najveći visinu planine Everest on je stavio Ahmadija zastavu. Ova osoba koja piše komentar kaže da ne znam da li ovo se kao smatra njegova smrt kao šehida, ali znam da je on nastojao cijeli svoj život kao što jedan šehid nastoji da provede svoj život. Također i po mom mišljenju da je ovaj mladi čovjek imao toliku želju da raširi poruku Ahmedijata i drugima je to pokazivao. I zasigurno vratio se svom gospodaru i zasigurno je Allah ga počastio statusom šehida. Molimo se dragom Allahu da mu Allah podari taj status šehida i primi ga sa oprostom i milosti. Njegov otac piše: vidjeli smo da naš sin sve više i više napreduje i planinu iza planine je kao penjao se i nikada se nije osvrtao. Moj prijatelj me često pitao zašto ga ne zaustavi, što je vrlo opasan hobi. Govorio sam i da pokušam, on ne bi to se zaustavio. Jer on ima želju da digne zastave džamata na svaku najvišu visinu u svijetu i da raširi poruku Allahovog jedinstva. Još jedan prijatelj piše: pitao sam ga šta sluša kada se penje na te planine. On mi je rekao da je downloadirao knjige obećanog Mesija alejhi selama i dok se penje na te planine sluša ih. Također sam ga pitao kako klanja svoje namaze na tako visinama i hladnoći. On rekao mi je da ja volim mnogo da klanjam na planinama jer su mi naupadaju mi Allahovi poslanici koji su se kao išli na planine ili negdje na samo da klanjaju. On kaže jednom mi je rekao u sjevernoj Aljaski na neku planinu se je penjao. To je najhladnija planina u svijetu i njegov kaže prst se zaledio. I kad je pokazao taj prst doktor mi je rekao da je totalno zaleđen taj prst i da jednostavno nema nikakve funkcije. I taj doktor je rekao da trebaju da ga osijeku odmah. On je rekao sam doktoru da je ovo prst kad učimo šehadet, da podižemo ga i da je to govorimo Allahovo jedinstvo i da on ne želi da ga osječe. Poslije uz Allahovu pomoć taj prst mu se totalno oporavio. Da uzvišeni Allah pomogne da njegova djeca nastave da rade njegova dobra djela. Njegove dobri kvaliteti postoji još više nego što je spomenuto, što sam ja kao svjedok tome. On je uvijek slušao svako halifino naređenje i ne bi to radio verbalno, nego je bio vrlo lojalan i nastavio bi svoj progres. On je želio da diže zastave Allahove religije i Allahovog jedinstva na svim planinama što je ispunio, da mu Allah podari milost i oprost i uzdigne njegov status. Sljedeća dženaza je od cijenjene Amtul Nur sahiba, supruga doktora Abdul Shamim sahib, kćerka od Amtul Bashir begum sahiba. Preminula je 15. juna u Washingtonu. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Hvala Allahu, ona je bila Musija. Amtul Nur sahiba je bila praunuka obećanog Mesija alejhi selama i također praunuka s majkine strane od Halifatul Mesih prvog. Bila je unuka Hazreti Muslim Mauda. Dr. Abdul Malik Shamim sahib je bio njen suprug, kao što sam spomenuo, sin od Molvi Abdul Baki sahib. Allah im je podario 2 kćerke. Njeno vjenčanje
šerijatsku je obavio Halifetul Mesih III. I kada je proučio ajete koji se uče na šerijatskom vjenčanju, onda je Halifetul Mesih III. Je rekao da je vrlo važno da uvijek se govori istina. Mnogi problemi su radi loših dijela se stvaraju i kada se dođe do problema to je zbog laži. Ako osoba priča istinu kao što to vjernici i vjernice trebaju, onda nikada ne bi bilo problema. Da uzvišeni Allah pomogne da svi mi radimo dobra djela i da razvijemo način da uvijek to radimo. Tada još nekoliko vjenčanja je Halifetul Mesih III. Održao. Rekao je, jedno vjenčanje je od osobe koja je meni vrlo draga. Ona je kćerka od dr. Mia Abdurrahim Sahib i od moje najmlađe sestre. Hazreti Halifetul Mesih III. Onda rekao, ja se molim da uzvišeni Allah blagoslovi njih i sve druge parove, 5 drugih parova koji su se danas vjenčali sa vječnim, kao sa vječnom srećom. Halifetul Mesih III. Je tad rekao svim prisutnim na vjenčanju i svim Ahmedi muslimanima da njihova svrha je za poboljšanje islama i poslije mnogih poteškoća Ahmedijat će da uznapreduje i vrlo je potrebno za svaka generacija koja dolazi da dobije ispravan moralni trening i da razviju pravi mentalitet. Iako Allah dželešanhu nije prisutan u našim životima, onda sve ostalo je nevažno. I rekao je da ovi novi brakovi koji taj dan su započinjali i svi prije u zajednici i svi budući trebaju da budu znakovi koji će uspostaviti vjeru u svijetu. Amtul Nur sahiba je imala čast da služi džemat kao nacionalna tarbija sekretarica u Americi, podpredsjednica također u Americi i kao lokalna predsjednica u Washingtonu i mnoge razne u mnogim raznim odborima za žene. Njena starija kćerka kaže da je njena majka uvijek davala prednost vjeri iznad svega drugog, kad je pomagala druge, uvijek se brinula za svoje namaze, osim 5 dnevnih namaza. Kad sam se god probudila u noći, vidjela sam je da klanja noćni namaz. Njen Amtul Nur suprug je preminuo u saobraćajnoj nesreći davno. I ona kaže, kad je naš otac preminuo, majka je 20 godina živjela kao udovica, ali i u tom vremenu uvijek je bila vrlo zahvalna, zadovoljna i uvijek bi govorila da nas je Allah obasuo mnogim blagoslovima. I rekla je da uvijek bi govorila da je Allah obećao dželešanuhu, ako smo mi zadovoljni, da će nam dati još više i da uvijek budemo zadovoljni. Njeni kvaliteti otvorenog srca, gostoprimstva su bili na velikom nivou. Njena kćerka dalje kaže, uvijek sam je slušala da riječi obećanog Mesije kad trebamo s nekim da se izmirimo, kao s nekim nije to kao kad oni dođu da se pomire, nego da mi učinimo taj korak prvi. I ovo je bio njen kvalitet, uvijek je birala dobre osobine od sviju koje je znala
i uvijek bi se brinula za komšije i za džematlije i kad bi god neko dolazio u džamiju koje je nov, uvijek bi ona prva išla i sjedila pored te osobe i učinila kao dočekala ih velikodušno. Mnogi su pisali da je ona bila vrlo ljubazna osoba. Njena druga kćerka kaže da je uvijek pokazivala veliku ljubav prema članovima zajednice, posebno novim Ahmedi muslimanima i svi su je voljeli. Uvijek je željela da pomaže drugima, bila je zabrinuta ako bi nekoga upoznala, a nije im mogla pomoći. Amtul Nur sahiba, njena sestra, kaže da jedna sestra Amtul Shakur sahiba, ona je Afroamerikanka, kaže kad je otišla na hadž, sanjala je da je kuća od Nur sahibe se nalazila u Meki. Ona je bila poznata kao Nuši. Kada je Sister Shakura počela da živi sa Amtul Nuši, i Nuši sahiba je rekla značenje tvog sna je bilo da ti si došla sad kod mene i ja tebe služim. Njena sestra kaže da ova Afroamerikanka je živjela s njom 18 godina. 8 godina je ta žena bila slijepa i Nuši se o njoj brinula i pomagala joj je u svemu. Halifatul Mesih kaže da ja sam svjedok ovoga. Kada sam išao u Ameriku u posjetu, ona bi dovodila ovu gospođu da se sastane s halifom. I sestra Shakura je bila vrlo zadovoljna i zahvalna njoj. Amtul Nur sahiba je imala veliku želju da propagira Ahmedijat i uvijek bi govorila da je ona iz Rabbe. Jevrejska porodica koja je prihvatila Ahmedijat, Rukeja Asad sahiba, ona je iz Amerike i kaže Amtul Nur sahiba je imala vrlo dobar karakter i mnogi su od nje naučili svašta i uvijek bi pomagala. Ona je provela svoj život prema uputama naše vjere, bila je primjer za sve i uvijek bi govorila razne priče o poslaniku i obećanom Mesiji alejhi salamu. Sve njene probleme je uvijek sa saburom podnosila i ona je bila primjer drugima. Sve je to radila sa velikom ljubavi i istrajnosti. Bila je primjer za sve mlade i starije. I ona kaže mi moramo da služimo ljude baš onako kako je Nuši sahiba to radila. To jeste ona je svo svoje slobodno vrijeme potrošila da služi druge, posebno Afroamerikanke su govorile da je uvijek se ljubazno prema njima ponašala, dosta im prenijela u vezi vjere, da uzvišeni Allah podari njenoj djeci da nastave da rade njena dobra djela i da ostanu uz hilafet. Uvijek je imala lojalnost prema hilafetu i ja sam to osobno vidio jer je uvijek demonstrirala potpunu poslušnost halifi i da joj Allah podari milost i oprost. Bismillah Begum sahiba je sljedeća dženaza
Preminula je u Njemačkoj 14. juna u 84. godini na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Ahmedijat je došao u njenu porodicu preko njenog oca. Obećani Mesija alejhi selam mu je dao kao poklon kurtu, to je njihova košulja. Imala je 5 kćeri i 2 sina. Mahmud Ahmed Sahib, misionar, je jedan njen sin koji služi u Fidžiju. Mahmud Ahmed Sahib piše, njen sin misionar, kaže: poslije smrti mog oca, ona šta bi god dobivala, prvo bi davala za čendu i također je napravila džamiju negdje. I uvijek bi nam govorila da budemo uz hilafet. Kad je moj otac preminuo, ona je dala nam ljubavi i za oca i za majku i nikad se nismo osjećali kao siročad. Tad sam bio u 1. godini u džamiji Ahmedija i ona bi mi govorila: ti si vojnik vjere i moraš da budeš uz halifu i budeš poslušan gdje god te halifa pošalje. I često bi mi ovo ponavljala. On kaže: prvo moj otac se preselio u Rabvu, poslije bi dolazila mnogi gosti iz njihovog mjesta gdje su živjeli prije. Moja majka bi se uvijek prema gostima ponašala na najbolji način, služila. Ona se ophodila dobro prema komšijama, prema mojim drugovima iz džamije bi se uvijek ponašala kao prema njenoj djeci. I rekla je: kad god dolaziš kući, dovedi djecu iz džamije koji su iz daljine. I on kaže da mnogi studenti su dobili veliku ljubav od nje, kao što su to studenti iz Indonezije i afričkih zemalja. I kaže koliko god para bi ona imala, davala je u sadaku ili dobre svrhe. I niko joj nije mogao promijeniti mišljenje da nešto ostavi za sebe. On nije mogao da prisustvuje njenoj dženazi zato što ima obaveze u Fidžiju, da mu Allah podari sabor njemu i svoj njenoj djeci i da nastave da rade njena dobra djela i da uzvišeni Allah njoj podari oprost i milost. Sljedeća dženaza je od Džavid Rušti Sahib. Preminuo je prije dugo vremena i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je bio musi i poslije penzionisanja iz armije on je služio zajednicu u raznim odborima. Bio je vrlo regularan u svojim namazima, svima bi pomagao, bio je vrlo gostoprimljiv, vrlo dobro organizirao razne sastanke da mu Allah podari milost i oprost. I ako Bog da, poslije džume ja ću da klanjam njihove dženaze u odsustvu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر